control rate taboka harin shil fia lokelangin tun kan tournament D2 just see online tournament a hianin private looby game kan la kaltir wanghen match ID valley alu mai thei lo thina wang hianin ati dang ka han ngai tua ti dan te ka kema ngai tua ngai lewin val final lo fix tiam maya chu chu ati dan she dan tur chuanin in match ID ka ala poi mo reng thauta ni tunari chuan apoi mo dan chu Dota 2 akhanin nang mani last play in last play kha zuk zong chua kula tatang kharin replay kha in download nge nge kha chu angai ve thung ta ni chu chu replay in download anga in replay download kha he ta hianin hoya nge ni Steam application common beta Dota replay hin om thin ta ni chu chu tuna hianin heng te hi ka siam chopalita hai file dem hai chin du tu ni ti thei chu chu in replay download reng reng kha ting hena in create vec zelta ni hey 29 MB vel ten hi wem den ko chu replay in download tanga tun tournament di trace sia hianin tlema han style ve deu nan 10 minutes som don bor vel mo video te now ka han siam tua ai han khel that na te han khel pro ta te khamisi kami han chen boy vel atlem ache moi phe ka chu in langsar ton tina ne mai ni chu chu han record han download to lang kan lo record sak don chuan nal deun video hi editing lam pang thiam tak mai na rong khoi do ke mang ka khoi don lo ati a khoi tu chu kina kanon ziak chuak le mayang nalin tingot ang chu chu himi adem file hi download don chuanin naw mani in last play kami in tumpui te atang kha last play kha han chu tula chuan in replay kha in download zovek nuwa ta hin lo lu tanga chu chu ti hian in ti don ni oh aba virna sabe ate call chu le meng lo deu ni kha add to archive in muam ta hin click anga chuan 3D rar ni sta chuan hei hi in du du ten in da theta in tinan 1 2 3 4 ti lang chuan in ang lo ta ni tikian hi 1 2 3 4 kin mutro file len ve do wang hianin 1 2 3 4 chu rei ve det chuan 1 2 3 4 in x anga khoi rem changa nang mani na file poimo ta tu rem chang lai bor vela kan da mai taula hey 1 2 3 4 in mutro chu chu hei hi kathil du ber le in ta na poimo chu ni ta hei hi in game id kha ni ta in match id file form in replay ni chu chu ta hianin mega mod file hian hei click anga hei hi click anga in click anga chuan heta khan khonge 1 2 3 4 kha 1 2 3 4 hei click to ni in open anga chuan I accept in tiang upload file ni mai abak eng ma gai lo chuan in upload jovek nu akhanin a link alo omanga in sethiam mai heng howi fill up khera ngai lo ani in lo set tu chu chuan in jovek nu a link kha heta hian ron in zia kanga your file link ron tianga chu ron copy ulang miron pedon ni chu a link kha save tha ulang miron pedon min pek tur ni chu ke ma ka lo download tanga chuan in video chu ka set don ni ma se kha video kha a file chok ka du ni lowin in chat puin lai deu lek a minute kha entinan 22 ni chuan 22 min tiang bokha ni ron ziak tel don ni chu chu a file download le upload a demom chu changa chuan in tu tokilang console in command dan tur hi how to enable console Dota 2 hei in lo set ta chuanin set tu pal ta khanin hei in huam hei te hian aling poiro aling youtube apo khang koron da vek dona hei te hian huam hei te hian ani chu chuan ka replay ka chu le lo meng chu kha ka chu a file hi ro pek dan tu chu hemi begam mo ta tang hian tok mai ro se